Kulturno-umetničko društvo Zoran Gajić iz Rogotine. Osnovano je 1927. Može, aplauz. Kao omladinsko društvo, KUD je 1945. promenio ime u KUD Borivoje Milenković Srđa i funkcionisao je pod tim nazivom do početka 90. godina. Onda je usledilo gašenje ovog kulturno-umetničkog društva, a zalaganje mesne zajednice Rogotina 2010. godine ponovo je aktivirano, sada pod nazivom KUD Zoran Gajić. Društvo danas broji oko 30 aktivnih članova, a na ovogodišnjem festivalu tradicionalne kulture Vlaha najpre će dečiji folklor igrati igre iz Šumadije, a potom će omladinski nastupiti sa vlaškim spletom.